TROTRO na nrana fe parliament adia tumo se Okada odie o mu nyina so o metumi ayi wo adwuma ya obia ni problem na yenko na ye ne prince o so sie do no na ehia ade hie ni wo mu di nkomonti yenti emra o so ano edi mrashe bedwafo ahwe ama ye Okada de ne tai eye mienu de ne tai eye miensa de ne tai eye enan sa Okada ni nina sese wo mu betumi ade aye adwuma na no enene ye ne Okada riders aiding komo national public relations officer PR ma Okada ni na wo Ghana Evans waja ana wo menche ADOM TROTRO so ni enu asema abetodwa sese Okada for mu betumi ade edi dwuma no de na mukafa eye durade na eye eni jemroso na ye meka se Okada Riders Association of Ghana any Okada rider bia wadi moto eye adwuma bia no fiti say ye to about 2024 excellency John Dramani Mahama befa abadwa no ye hu se eye de na nioma pa bi ewe ye nimu a etwen ye enti enura no anase na ansa minister call parliament ko le bill no anura o mu gi bill no tu mu no ye ka se ye ni anje na ye boa ye ni jemroso na ye na mu pa se amoni age no mesamba ho ma mempe unuanum bi se aban na gie atum se Okada mutumi de adwuma ne de na ka fa oh ne abaka yina se beda aban na se yo aban ne de ye da na spa gie ma wa bibia ye da na spa se wa gi hye na atum de se ado adwuma na o de hye sem no ye like ye person ye no na ka sa hu se na wa trust ya we de adwuma na ma ye betuma ye no pepepe ne ebe sikwan a na obi be nya asem aka no ye ma na obi nya asem bia asem mo ne bia nka ebe ne pepepe ama no se na ope na enko Okada rider we ho de oti so crowd de na wo ka fa o se ya yajimu atu oh the America fan one say ye da president ase say wa share boss say obeji adwuma na atuma wa di so pepepe yes ye be catch president say emra bia o de atun no ye be hwe so na ya di mra no so pepepe se na se enti ye da na se pa anopa wa ma ye ni agi pa o ma ye so ye dimu pa ye da se pa all right menko national PR ho PR ye hwe o mampeni John Dramani Mahama ka se asoya o mo hwe transport so o mo de hihye bi egu akwama mama ebebo ama modwuma modi o mbetimi ahwe mo no di ni ye san hihye no akosi se motu so anamo oh yeah to so anamo bebre ye ne transport ministries aye meetings upon meetings ama guidelines no crampo no before ye beji Okada atumo no na the leadership of Okada riders no na ye wo document ni bia ye go through ye de ye nkromfo e fan titiyem enti ye ne transport ministries ebe ye adwuma bom enti tie be na mo de omufem the thing say enye so bia oda sorry ye bia na ye century ni enti no santino enye so bia obeda sorry bia nso na be tumoto say onam kromu sisia no Okada Riders Association ya call all the 16 regions ya yi regional chairman regional executives any zonal executives ye titi riders no and then as I say ye ikotiti nkromfo e wo Kasee Abiam University ya ma wo mo licensing kire say sisia de who qualify say udi motorbike basic kwan so enti santiti ye na ye de nkromfo de namu na sisia aban na je adwuma na tumu yeso so ya ba be ka Ghana adwuma yefo hui ye kan Ghana adwuma yefo Okadafo omo nkan ye enfra ni pafoforo na mo meka ya ka Ghana adwuma yefo no ye bebo ye ho bodin say ye ni DVLA road safety Ghana police service MTTD4 any all the stakeholders eye wo mo asede so mo beboa ama ekwan so jojo aye adwuma no na ye ne omo nyina bom anante sane eyi TROTRO any all the transport sectors any omo enante ekwan so jojo ye adwuma no sa na Okada riders any pragiafo yenso so ye ne oman no mu mpanimfo wona omo ka bia wo mu no ye ne omo be nante na aye ekwan so jojo no afa na ntuma pa afra. All right, now and ADOM TROTRO ye de be PM e wo tudu ye nuanom Okada riders na wa me nso me di mate e wo TROTRO me TROTRO mate na me gina anamunim oh me enti se wo fro e hyen na se TROTRO ne ye ma ya na mate no o ka bibi o ka say masa awe